Bleye pi baro kini gilongi kubor bam takasngi. Kakasi Student Union KSU kalapan menai ke result sheet jangka election benta ki nongkit kam jangka central body henry ke post president lajit klam jingya kun. Karkum ke result sheet uba Raymond Kharjana ula sya ajit kum u president klam ke jingya kun. Kum juru uba pin kemenlang sanmien ula sya ajit kum u vice president Klem jingye kun bat uba Ruben Anderson Najar kum General Secretary klem ka jingye kun. Ha ka jingye kun ye ka post Assistant General Secretary uba penshai borlang rani ula job da kabayo 8,000 praspa prapulai vote kat ba uba melajir kongbo ula yo 6,000 news pa arpo arvon. Ha ka post Organizing Secretary uba Clean Star Shabong ula job da kabayo 6,000 nais pa sanvon kat ba uba Hopeful Burn maunai ula yo 6,000 sanspa khandai psau vot. Uba nangri kupar malnyang ndrus pa prapu arvot bat uba Samuel Shabong saus pa shipo vot. Hagapos Education Secretary uba Alirik Kharjana ula job da kabayo 6,000 praspa sanpo vot kiwi pat ki kertong ki kentum uba Andrew Gary Dekar uba yo praspa sau pausan vun. Uba nang shangan pa lakyang sanspa nyo pausan vun. Uba Robines Star Nongrem 6,000 vot bat uba Samuel L. Nonglan lais pa arpo kandai vun. Ha gajing ya kun ya kapos Information and Public City Secretary uba penshai kupar M. Dekar ula job da kabayo 6,000 saus pa kan riu vun. Bot sa uba Sandy Sotun uba yo khandai spa khandai psau vun uba Michael Mawa khandai spa nyo phon riu vun uba Shell Kitbok Kharbani riu spa laipu pravun bat uba Jeremiah Potmi riu spa prav nyo vun. Haga Post Office Secretary uba Gary R. Mauli ula job da kabayo 6,000 nyo spa vun kiwi pat ki kertong ki yo jingyarap vun bapher. Hagapo Sport and Cultural Secretary uba Eric Anthony Nongkenri ula job da kabayo 8,000 sanspa khandai pnri vun kat ba uba Baden Bok Malnyang ula yo khandai spa nyo pho ar vun. Uba Gerald Fort Langsti Henry spa san khandai vun bat uba Kevin Nelson Wanram lai spa nyo vun. Hagajing yakun yakapos Environment Secretary uba Shining Star Barbecue ula job da kabayo 6,000 sanspa nyo pho wei vun kiwi par ki kertong ki kentup uba Badan Kupar Kharmalki uba yo sanspa nyo san vun uba Ban Kerlang Mukhiu sanspa san vun uba Basuklang En Khongwa lai spa nrup nyo vun uba Kevin Prangsngi Nongkenri lai spa ar vun uba Pinbyang Bor Kharsen Tiu lai spa san pho vun uba Samuel Kharbani sanspa san pho vun bat uba Wellborn Nonglang lahispa khat arvun. Yagani ka result sheet asoy u chairman ka election committee ba Danny M. Karim bat secretary ka election committee ba Samuel B. Jirwa. Sedang PSU. Eka bang aku abang kemen sibul ba ngajiyo pentar pos bat kajing rakyat di program di Lobon dan PSU. Nama PSU ada mentah ada lapor ada not tu jimut kenal perlu kita ada berkat hati di pohon. Kumno Islam kita, kumno kakoi shani mentah lemladei kawai kajing teng jom kinongelang nakapor nakapali bangila ban penne ya kaseng na kawai kerdan siya kawai kerdan na kawai ganam siya kawai ganam wala ni laman school kijinget kijingelen akipo kijumi Andrei Isumu Yoblei Bogri Usumar ada mentah mengilat panyo yang ini berkumpul ke semai kebaki kinhap pensiun ya penusa
Jaga ko bagi nongilang ke pemuswa kilale buat ibu ibarat menta tidak bok bagi boy hakaya kalau kita superhi seperti apa yang biru kilalong kalau demi ni hapan terhi kabel berapa polisi pun ya ketika akan tahu tuhi action committee ngayon ban tentu bentam ya kerja tim berpasamai và cũng có khi là ăn nuôi và kinh sinh này thì kịch liệt số hàng kết ya cả đã có mình xem của một người ông có mình xem và nhớ cái cái nam này của rồng nên đây vẫn luôn spa vẫn luôn ya jikwa pekerja pekerja ai ya ke iko kidan ban ai om ban sim na de ban dawa ya ke iko ban de e ga ke ko rian na do presiden ban ya ki we wa kindan ko met ko 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 kya kindan ke jingi burom namne sakma ado ko kindala ban ai ke jingken sebab kita sim lagi kita ma kita tu hai keteng ya kanam tapi tidak sim mentah nabi kita mendalam kita IT ya di kata ko di sini yang samsua lagi pos mengandung menurut jingga partes komunikatif di kabangan tempat di keteng di bala syajin kita bagi usia sekolah syok yang samsua pos presiden di komunikatif lagi pos menurut kibaya lebersya dan kita giwei menghat banyak lipat ke pos kita ada lagi satu kita ikut kita reach mark kita jadi di pos kita long kita kam jauh sisi jauh dari betul kemana hari ini tiap hari tiap hari by presiden kemarin saya mentak sedang marjat aku real aku naik rajin dari iman berapa bersama Reman Sarjana yang hari bersumpah bos yang menjadi sekretari hadir Vice President dari Iman Malia Perkamti bos Asisten General Sekretari di sana di board berhak berhak kita sauspa asal baca terus pa lagi kendai bagi invalid board kita lagi saukuni di manajer buku layo syajar yang uspa akuar isamla pensyai por langrani layo arhaja praspa akuar dalam skam bagi sama pensyai por langrani irong asisten dan sekretari pemain jauh kesai bertahu senam arca meriah betul arca mulai dengan kali bingkuan kebongsan bertanggung fokus yang organizing sekretari cipta kini dan sahur kata samlah clean star sebab samlah hopeful pun maunai samlah negeri kuman bangyang samlah sambal sebab buat kita tap buat agni kalau sahaja terus pak samsan bagi invalid board sekitar satu tahun ini. Samla sambal sebab layu saus pak sebab
samla nangri kupar malnya ilayo Andrews Pak Prapuar samla hopeful bon mauna ilayo Syajar Sanspak Kusau wat samla Green Star Sebo ilayo Syajar Knais Pak Sam Terima fokus kepada pada samla pilih Kota kepada fokus of education secretary ilayo Mais Pak Arbot samla welcome dalam ilayo Mais Pak sama pembiak luar khasnti layo laispa sama masuklah dan keluar layo laispa berkumpul sama pankerlang mukim layo sanspa sanbut sama sabar karbani layo sanspa sanbut sama badan keluar harmalki layo sakar pikir yo Syajar sanspa Long bu environment secretary bertanggung arja Andrew adu arja bentar mencoba sekretari studi Purwokerto di tangini di zon kayo kemudian di sama hadir di bandai kinong kitkam kinong yalam kinong perat nanti kinong ini ba nagalang sumber perbet ay kejengkeran anda don sebut keren ada ini nada usaha eksekutif vice president ada national secretary pak berkhot belak dan hakaseng lapor WhatsApp ki mat bagi isu ki bakaseng isu nado ki por ki badan ki dia bagi berbut dia berulang ya ki mat ki bakaseng isu bang na syubah tentu ya ki parakhot ba kumbang dalam na kapor sa kapor na wisdom shows na pentulan ya kasalutan mereka untuk kesan hakalor gimana bapher sa sisi na termasuk baya gina kapan janai susu ya kita mereka gin penjanai susu ya kita syakri gin penjanai susu ya kita perhat ba pentingna bagi kita gimana bagi isu di bakasyan kesan isu ke kapor sa kapor gin ulang nakta kejiksan kejikha bang kecil nampak kecil wonder juga ilang salam berkamta mereka jadi beliau ke sitro ke juni kinong yang juga kesan kerjanya kecil tubuh juga bahaya kesan kinang yang betul bagi yang berulung rengkan bagi kenegatif kebakila ibet lagi bakila IT lagi yang betul lagi kesan kesan dengan dan sibuk berkeren nakapus nakapsyap agak justru kecuali apor mengatap ke nomination form ngadap agak natatian hatung anak ban le kakam bunga samlat don bitawa ilale hana shimen ni asu le nanla menyujo le ke musamlat don bitawa udan la stop kapong mesi don bitawa ibiang kaki wit bentar ngatu abiang kiri kita kata dikentin jadi sama dong kita but they get behind the scene bersama dalam deploy banyak ekonomi sekolah ban don demi banyak punya yang bos kumjen sekretari ngamla betul naik ke beli kalau untuk election ban keren ini udah tahu presiden Andre hakani kentil badan negeri lapi nikai mas mustang ya kabodi cuma lapi nikai nga nasyong ni na berkat namun nangyo pagdantri marwaka julong kong iba ditong presiden Andre mas mustang kabodi cuma hi badan negeri lain itu seneng babet di bandung iba akhir de kulai badan ni bawa keren ibun isu bagi hak penle Andre hakani kejangir nanumpat kerana kita nomor 4 tinabun kung kabodi bertumai ngindang pen wandut ngindang pen pada kasih pensiam ngindang pelat kita ki polo Glory! Glory! Next
seng kadang klan kadang yopor na wisdom show wisdom kani kecil klan tu seng wan breng kecil tentu babur kam kadai na kecil skam nomrem am tak kinong elang hindrai uwe kuan pada kecil maka seng kadang yang klan nang riskumat namar idon isamla kibandut panlen lagi nak benda ketawa jongri pengecat beri di berhoi kumlah keren di dalam semat inum dan dia bah inai kubur mendaski hamai day patmat trikam jongri kebodi kebunda namar kumbak hidup kekisu kamdai seng keberasiman Hendrai kebayar dekat-dekat kajing seloh kum gawe hati hagini rizki yang sedang dansu kajing perlung hidupan haga top jog executive committee buat hasil pensekap kemalawannya pensa yosno ya ke kabakaseng nang risifat kan le inum lo artian isu kibaran kimat kimakta yang ri bancak riu kinyai ne banginan bencana kumdo berperlong ya citu jogi hot inumlah bankulan banginyo yang cocok hamal isu kibang yakun hendai kai pengalaman bulan dari lomba nginum manfaat waktu lagi kelam ngin waktu lagi ha ngin yang semua yang jike jongari ngajak riu kena kaswa organ abang ini hagini giski ikacingki palo katu kandir ngaswa tangawe yang riu kibangun mentuju yang seng watnum kita yang rojo ngam yo pisah kita namar kaseng jogi idon yang dihot ki bangsalya banmi badan nam tar dawa macam riu kampenya lada ini bentur nak ding nak senam hendrai wong iki ki dihot jo kaseng kita ki bani kok iban wan cemat ban yeng ban keren ban yakun nam tar dawa macam riu Menurut dia, berkaitan kampun, mendasmi nasu yang kau yang jengok mencoba, yang kecil bakalan mencoba. Nanti hari ini kumpul hidup, bahkan jualan, beri berkaitan kaki jiran juga segi berpera, mendasmi ayo berbaik. Tak ada rasaman, sim, bagi yang baru, kum kecil kai, kenang bapak mobil yang ada buat. Baru serta nilai penukran diminta tangan terhadap persona sim bahkan dia lebih diceritakan bangkitkan mengisi kedua OSG haba hijau ya kedua kecil pun jong keseng dan mentari berjalan tetapi ini gede